Keblai pi baro syakatup KHUBOR jengi ke dbmnTv. Kimat bakong san menta ke sengi kilong. Kendek mensim ki parti bat ki kertong hasoyong. Lasdang ye ke National Law University Meghalaya. Lependo ye ke jingkhati klep ki nongkhayi ye ki marep. Bat dawa ki pat ba ban pli ke CNRD block hatan wa kaji. Bat mentangin pa syaki KHUBOR bakam banyak. Kaddo yawai na kebenta ki kertong ki batrang hir ban yorung haying darbar tauan ke jela na soyong constituency na kebenta South Nem shipau banai AA kum unong mikmat patba ka shipau terik jymmang arhajar arpulai kalalong kesengi kendek syadem na markim tip yanu upat ba upeno ialah kamon haki senduk ballot na keni kejaka. Hakamiat kendai terik jymmang ki kertong bat kinong ilam jeng ki parti ki bayakun na soyong kila kela thia kela dem da kejingkermen baki patba kenum kentat yaki. Baro anriungut ki kertong ki kemi lenti bat ki ap dengong ya ke KHUBOR banra ya ke thong jing job. Kat ba ka jing shisha kalong na pedeng ki hinriungut tang uwei unra ya ke lama jing job bat san ngut ki pendem madan ya ki reng bala syut pendep har bat kila pen i patba ha lumpung hakini ki benai bala letno. Kasoyong constituency kasailai pusau hajar news pa prapulai ngut kinong tap vote. Nakini markat nungut kinong krisyan kita henriungut ki kertong kinyo bat manu ban kur nam tam dan bala ban batai lupa ya menta kumno. Haduk kapor shibaje no sngi kendai puan na kashispa kila dep tap vote. Kiseng ki balasay kertong kilong ka BJP, HSPDP, TMC, UDP, NPP bat ka Kongres. Excited nak duk menin bersyiat nggak isyong bila apnya mau bangun nggak bertap itu kabut buat ketika siang tu bangun kongki pas buat ha bangun nggak bertap ni kabut mau cuma mesin kita tu kalau lah kita bangun buat jauh utak undang ikat mau kita bangun bagi kiaman mau sebab kita banjir utak undang ikat bahasa syarhak ya kari kita banjir tam ya constituency ni wah kata ni kerja asyik sangat kalau masih dia banjir utak nami ikat mau balak balak sumber development di constituency ya kata ni nama mentai itu semua kajing jenjang yang salah membuat kamu macam tenat ayo yo belai kena liwen bu yo Ahmad mulai kamu jule Shillong confident buat baru ada kasur jumpa bakat Shillong keleng lo katahi so kabiang I'm very much confident bang kele ni kiti buat bahi kalau kata kasur jumpa bakat lo bangi yami bi ko kasur liwi kasur bangi kasyama ya parti rilung jong parti UDP kimat ka election campaign pila keren wah ngate nglayang lang begini ki mat play discuss lang nang report mahe ki personal manifesto di mahe ki ba bon phangaroi ka par ka ba kham kongsan ek in a line permit number 2 ka kanika roster recruitment system and kawi bre kham kongsan e mam tabar khani campaign keleng ka uniform civil code kata hi gimat kami discuss bah banda dari bulai wibet yang on pas for assembly te kata hi habis keren ya sai kita kipai ba kita gimat campaign polisi campaign session jangan Meghalaya tak keleng kembanya pratali ki polling station ini kan positif ha aku betul bot bagi kipai ba aku wan sebentar ha kabe de bagi kasgi kabe kitab ya bot tengah sekarang ada kejengkerman kebagangan job yang ini ka election dua mentah dah kecing ia jong ba ia kecing red jong aja ki polling station over bagi beliau ki arab bagi ong bahkan kecing ile mentah kalau bersemat kata kata kui ingko bakalong ni hangi tu sayang hi kim ju kham chiet lumar bol lo kortong kile hi bakum no ban pek awai de kan kecing kon don di kamera bi kita ki ba don kecing kon ndai e ban om baksia tab rak tab tu don beliau ninyo
Tingi sini kita bah kumno banyale. Habai dia mencet kuartong bat wei ban kong wei bar wei balai. Kita kita kata te mla banlan kalau kisah. Bakjele hi kade baka NPP baka UDP. Banwan ban kong bar kita hi. Te bede ki parti kum ka parti kongres ru kadon ni. Te ki kamdula jing pe ki jonga. Bede baka jing kersan jing ba. Badro ka jing don jing te ba baka san ni parti jing. Kata tilang palsa hi ki keno be na ra ban ong temle e te pet kani kani surak na stay mano bale kani nang stay mano bale ba kani yung school hang ni mata kada bio ka wakadar e ban trai ban patmai ni ka government LP school ni po mo maram kada bio ka wakadar e kum ba sop san lang kum ba pra kamrai e no ban pelitanan yani classroom jong hang ni ba kini ki fencing ni ki e bar khoit bang trai kum ba mung di hang ni kum ban nyau kror e te skai ba de ban le ekta Lagi beri aku bakal nak pada isu ke election bom lai. Anda diki ngam ada si konstri berfirman ki omlak bandan boleh tak kasi. Nada kita ba dong sayang kecil yang dipikir tentang lingkungan. Kima terjimat di bengkong itu ba dengan. Pi kamat bengkong tu kalau bom ni. Ba ngidai ban penora swa ban penek sok sang. Ngidai ban alat bahadian ke election bakan mi ke kendram. Hari nang tu bade kadang sok sang ke polisi bantrai bade kalau kumno banwara ya takarai ke par sini ke Shillong jongi habe dei ban pen bah ya ka kia badru ya ka education ka agriculture bat ki sport bat ki wiki banta habe dei bakan ka cim jongi sini Shillong te ka ke bang ladan lupa ka jitu kumno bantrai bat ki dan ru hang ni ha soyong jongi ki ba pun ki kamba ina kamban le sibun maka dei konsi bade Shillong kendong Perjaka ko bahe ngimla ban le tang sasnam ya ban tribiang hani kata bonwan yake e barasa kan pendamata kamero kata keba ka e ke banga ngala tribahan ka sasnam long ka e groti ke bang sakri pan ka trai ba khamtam ke election ke bala extend biang ni ka por tengah snow kalau badan kam hadu kata kana tristom ban pedikna bancam habai dei bad ka party NPP Haunay tung mentau snem ke National Law University of Meghalaya kan sedangi ki jing pule ki subject beper ki beyadei bat ki an ki kanun ki banyalam sya ke kerdan ne ke degree BA LLB, BSc LLB, bat BBA LLB. Kani ke kerdan pule kan long na kebenta san snem. Ki samla ki bapa se kani ke kerdan pule ki nyo artli ki degree Bachelor's Arts but Bachelor's of Law. Vice Chancellor Professor Indrajit Dubey, but Commissioner and Secretary Education Department ke Sarkar Jilla Pravin Bakshi IAS, kilapan bena hakash pauterik ya kajing sedang jong kani ke University Bethamai, kaban pediang ye ki samla puli ki balapa se ke class 12. Ki class hakani ke University kin sedang hau naitung mentau snem. Nado unaitung en sedang ru ye kajing puli postgraduate LLM na kebenta kitu ki samla ki bakwa ban pentebet syuk haba kila pendep ye ke kerdan LLB. So, apart from our core faculty in the university, which every school is going to host, we are going to have a large pool of visiting faculties from the profession industry and any kind of knowledge domain where university thinks that it has to assimilate within its program itself. So the expertise, there won't be any dearth of expertise in a particular program and the courses which we want to do. Now let me come to my last leg of talks. This is relating to the development, career development of the university. So university is conscious about the student opportunity requirement today. So we are going to have a dedicated career development cell in the university. And that career development cell will advise to the career board of the students. They will also help them to choose their career based on the student interest and the attributes where they, people, if they can feel themselves are very strong in those particular domains. They will also help in arranging the internship nationally and internationally to these particular students, and also support in the placement in the corporate, in-house lawyering, and even with the advocate and the trial court, even with the judges as a judicial clerk. At university in the future, interested to promote the legal entrepreneurship. This is a newer concept because we found that there is a lot of space in technology domain where the judicial process can be supported.
and I believe there is a much less work has been done in the country. So there can be a legal entrepreneurship will be promoted within the university. And whenever we are putting the student with the trial advocate and the lawyers, or they are engaging into the legal entrepreneurship, and we found that they are not finding themselves suitable in that domain, though they have ventured there. In those cases, we will also allow them for a defer plus any part of the country or international. You can do that. And in the university also, we have ambition to promote a joint degree program with the university nationally or institute nationally and internationally, and we are working for that. And we have also introduced another concept in the university. It is called a micro degree program in a master's level. That means the professionals can come back in the university, they can reskill themselves or upskill themselves, and they can, at the end of the day, can acquire, once they accumulate the credit, they can acquire the postgraduate degree. So now let me brief a bit about how we are going to administering this particular program, whatever we have talked with you until now. So in the university, we'll have, as Mr. Karunai mentioned, that we are going to be driven by technology, educational technology ecosystem. So we are introducing learning management system in the university. We are introduced the hybrid classroom. All of our classrooms are hybrid classrooms. So that means it is not only it can be used for the physical lectures, but it can also be remote lecturing from any part of the world, and there can be real-time interactions. So we can get a professor, maybe let us say in other jurisdiction, maybe from America, Australia, Canada, or maybe some of the Europe or another country, where we feel that that particular talent is available for us. Talk more on this particular domain itself. Now, in university, we also thought something new in this particular university. Like for the undergraduate program, we are going to introduce the dual degree program, which is somehow different from the integrated law program, which is until now promoted by all the national law universities or other universities. In the dual degree program, what we are telling that we'll have a same kind of emphasis for the domain knowledge as well as the law knowledge. So tomorrow, the student can pursue his career not only in the law domain, but they can also pursue their career in the domain itself. So imagine somebody is doing a course on policy science and law. So maybe tomorrow he might pursue or she might pursue her career most on policy science or policy science research, not in the law. Whereas somebody is doing the course in data science, so they can focus their career in the data science along with the law itself, or independently in those particular domains, but they can build on the interdisciplinary issues. In fact, in the postgraduate, university will eventually start the interdisciplinary program in the coming years, and the spirit will be the similar, so that the manpower which we are bringing, they are fit to this kind of a creative economy. Khasinews Autonomous District Council KHEDC hakash tarik jymmang kalarai ban penduk no ya kajing ot kilo ya ki marep hayeudo bat habaro ki yau ki bahap apok kajing pet ke KHEDC. Ya kini kerai la shim ha kajingelang balong ha pedeng kinong elam jong ke district council bat ki dekot jong ke office im hima melim kinong rep bat kinong khayi. Hadin balawai kajingelang UCM ubat Tito Starwell Khan ulai thu akilat pathai khubor ban nakaliang ke council kalarai ba mdeshu bandon kajing ot kilo ye ki marep bat de ban bot renti ye kani ke hukum balapen mi ke hima melim. Nadu minta kinong rep kimdej ban sha ye ki mahajan ban khati ye ki mar ki mata jangki ha ba ki de hayo hahat. Nunu marem. Enrai kini ban bot renti ya kami ke hukum ke balai daka memelim. Keboong ba kadorbar u acting sim lima melim. Kalarai ban yai ban benakum bajule man lap snam ban pen kenmau. Bayaki marep bawan ra di kinong rep bandi hayudu
ni kinu ki yo ki bahap po ki mameliam ki nong thiet ki dei bandat tho biang pat ye ki kho ki berni bat ki kriya bala pentheli hadin bala pelat ne the yo marap nang bandup tip katnu ka kho lani ka berni ka kriya khia bat sakati kata kalong ka hukum ka bala ai na kaliam jong imam melim kanang ba kanum don kata ka jingut na kinora te akabede bat ka jinge ka ba nong khayi ki kandu ya gani ru ni la ya tai ba kata ka bang la ai jingmut nong khayi balada long kumnu dei ban penting kena ba ki nong rep ki ban ke ki ma ki kanang ban yu i balada liang ki nong rep ki don ki ba le sitiaru ban kre lang yu marpul lan yu babaru ki yo ban jin Tela da ki kentaj yang nunu umarep uba kilap budi bapuut lan yu bomlong kata kam de ban ong ki bangi laot kilo jadi ban siembet baga de gajing kentaj mau kadi gajing kentaj itu marep kamu la kentaj no itu marep uba puut lan yu balasnya ndai baka kentin ke ban mi ban ong ot kilo kam de ban mi syu den re la da dan pat kino rep pat kiba dang snow pediang ni kata gajing ot kilo kata ka syong hati nak kalian kejungi minum dan syuk kan nono gajing klik ya komputer dan dapat ki bapediang ya kata jawab ring ka rai mentara si kalau along bet salam sa ba kani gajing ot kilo kam de ban syuk ba ila shimdu ya koi rai ba kata kalau ba ngin penmi ya kan notification mentai na kalian ke council kabalong juk kani ka hukum na kalian imam melim ba kani ka notification kan long ya baro kiyo ki badan hapo upu usam jongka district council kata kan notification di pergi kata kenapa gajing ot kilo kanum dei bandon haboi kam dei bandon anong stoin kam dei bandon hakanonu kiyo ki bandon hapo ka put usam jong ka district council kabalai kenang bagani gajing kabangila ban pet na kapor sa kapor ni larai ba ngindon ke komiti ka bakatpang special committee ha ka ba klik dan mga UCM bat rengkat ke jingin rengkat ke KBM rengkat ba iba penyai bat kumjuru bat ki nakaliang jong ke union ke Hills Farmer Union kinong kitkam bat kumjur nakaliang kinong khayi bat rengkat bat ki klik nong sensa kemudian ki CM ki sodar jong kini ki ilaka ki hima ki badon hapo pu sam jong ka district council baga jingelang ke bekapang atau nakaliang jongi ke isi i donangi ia menchat sangka market ia menchat sangka ilaka ia menchat sangka street ia menchat sangka enforcement ba kumjuru iba peniat sing CM tolong MDC ba raja kopor DPCM barang jongi ilakat ini jalang hari jingi dan rekat jongi CM Pati Menteri CM jongka imam melim nangta nakalian kinong elam jongka Hills Farmer Union bakum juru nakalian jongki nong khayi badot yudu balengi khat ini kingelang kalong ba nadu kasnam hajar khat phra bat khat khandai terter niladon bhagi jingya kenduk ki bana kapor sekapor akabede bat kajike joki nongrep khamtam partikular kepada yapo yudu kaba kinongrep nakapor sekapor kiju ai kejing ujor syangi ba kadon kata kejing 4 kilo ya kinongrep tegani kene kejing kaba le kabadang sien le ketika belaslam tenre nakaliang jongki isi kebala dep pada por ke ba iba penia ilong deputy CM ngiladon ke komiti ke bekerpang kalau kini benta ba ilong chairman bat nado kata ka ke ba ngilong haus nem aja khat ndai bat lengba kini kan notification ke ba laai lani ke hukum ke ba laai nak liang ke imam melim alor kini ke 4 kilo Nrai hadu mentang ngim syuriyo kanunu wajing ujar ngim syuriyo syu adin balak beni kani lo isan syuriyo syu kanunu wajing ujar bahkan don kata kawan itu dan rai isutu bahang ni hantai kadon wajing tena takadau ni la review biak la ni khot biang ni kani wajing lang mentasi lang banyak liu jing mo syu
ba kai ka ba ngile anishman namar ba ngisuk tu ba wat lada kam la don kata kecing ka balong prom ka balong major rei hang ni hantai ngisuk tu ka don kecing ujor na kinong rep ba kadang ya ketika hidup dan halang ba kani kecing ya kendo kata sengi kecing ya beliau jengmut ngila shim Meghalaya ba kata kalong ba dadu menta នំដេបានដនកានូនោះក៏ជាអត់គីឡូអាពួកយូដូនេះគួរបានបន្ទិបឆាទីបាច់បាបានកាលៀងកកោនសិលមដេបាន isu hala តាំងយាកនេះកកំក៏ជាអេចំពីនងរ៉ាប់តាំងគុំនេះក៏មកយាកណ្ដូជាមកតែងតែងបាន isu hala កសុកបាន isu ហេតាំងអំកសុករេងីប្រខាត់កកំបើតាំងកឡងកានេះក៏ isi កលវនរ៉ាយាកវេក bill យាកវេកអាka bengiong ka amendment bill ka badai ya ka Khasinews Autonomous District Establishment Management and Control of Market kani di ka second amendment ka bangilawan ra lengba kani ka padahal ni ka kiladon kini ki close tiba ngila mana teng haga jinga dei ba kani ka Iladon di section di barang insert ani bat nginang penpah juju bat aga juga poru hadin bangila dep finalize kali ngin sei kendu ya state government ba kan penstet aga banginyo no ya ka asen no gubernur bangani tu ipi sisin bakani ka ak ilayo ban asen no gubernur kini giji tiba ngia kendu na kapos on salah ban yarap on salah tekata ka dai ka ba kasin jam kabakani ka executive committee ka shimkia halo ka jig to kinong ya kani ka second amendment nadu usnam aragar arwe lawan raknan hadin mangilai kendu ikni hadin mangilai kendu iknong rap ni kendu ikiseng nong rap ni kendu iknong khayi bana ta kadaw ni sawara be ta ka ki ban syukran kasuk rela dangim dan ka manu ban pentrek kamera manu ban enforce Shillong yu brio yung nong khayi wat nom 8 kilo rei hatu ka don kaan ka bakhang ban nom 8 kilo kam dan den rei kani ka dei ka ka bangila shna apot district council kumnu ban khangla sindon ya kani ka 8 kilo kini kilong ki benta ki bakwa ban pensai ban jumpi ki orok Kipat ba kathan wa kaji rengkat ba KSU Southwest Khasinews kila dawa na kasorkar jilla ban play operation adi hakani ke jaka namar kasin adi mau kerwat kala hethan kidon hadu saw teli kishnong ki ba hakani ka blok ki ba jingai bon pau kilometer bat ka bo ikipat ba hakiba bon kijing ban yo kijing rap hakapor ka babyang bat ka badon kam kerki Kinong lampat bab gisamla KSU kelai kendo yu iti mondel Menteri Kesorkar Jilla hakash pautrik jymmang bat kerpat na ui kini kejing don kam kipat ba kathan wa kaji. Nakaliang Menteri ula kular banra ya kini kejing kerpat segi skor bagi jing tip jong Menteri rang ba ka Jilla hakini kisngi. Nakaliang jing ki no yang opsno ni dan muta mi ti na ngate usudar jong kasno kan ya. Ya kerjang ke jong ada di usaha free wala. Di ni dan huni kumki sodar yang kasnong dapat dikatakan ke dong ke iri hibar kuwe na du kasnong muriam haduk kan warsundo nang ta bat ke iri pangdiloy rengkat bat ka ki kun samla jong ka khasi student union jong ka kan ni tammi utana orchestra parsha to bolen joi balada long kabala apa ini sahabat yang raplam ini ban penyo kawai ke blok ha tiga tan laka long ha buat kaji dan ha untuk lundu nomor ni siam sistem sibun mungkin nong song jalan tiga tan ke dong ke iri nomor ba tiba siang henti ha tan plan di loin ni hapan lecet dan dan kamsa blok kareniko hapan yat lengba yat kemba lain sabunta dan cincang galak menolong pemakat prani kat kedai kilometer nangta kini tiba siang syawal sindo wakaji kana haplang ha raniko nangta kini ki bana wasindo oru ki hapan lek sya mokorwat kidon ru ki balek sya noston di ka wa jingai sipun ye kiru banlek
siya duk makruat lang siya nostoi nama ya cincang kalau long tumbah ki santo kilometer tamai di kom ki pai ba ki don siya hapeng jong kajing stom ko bijur nak mentapan lek dan kam siki history kam tentang blok bat kiwe di lengba jong kimi kecing nila siam ya ka rai bain lek panjakandu ya minister in charge kunci uru ya ka sorka ban yarap lem nak mentak tiga kan ka dong jongi kenang ban wanra ya kecing ya jan jong ki pai ba rengka ban ka history kam jong sorka Iwen yang song te hagajing sha kalong ba na la propose ka sorkar kumba sap lagi senang man hap ka ta blok kita blok bangsna la kalong dolor na ne hawa kaji kya tali ki jaka ki bangi la propose ke bede gani la ji kundu na puasa por kum na la ngasang ya don biteng ni la senang te nila saya jakran dai bakani nilara harus sorkar ha senang ibadat na tawan sna ga blok ma bolong menta kini kisnong kidon kisnong ki ba ha popo karan kor blok kidon pat kisnong ki ba ha popo mo kurat blok lan no stoi te kajing kalong ba kini kisnong ba ha popo ka kini kisnong ki ba ha popo karan kor blok ki ha pan ya tidak kembali sa penta ban lara ki ledon kam sapo office blok bat kini kisnong na po mo kurat pat no ki ba ha po mo kurat blok pat ki ha ban som kali lane ki ha pan ya ki jingai ki ba lai 4 kilometer hadu 4 kilometer te bat kaweru ngilang ong ba kani gadong kan gitu gadong katan ko bang sadin abro kiliang kyobon gibreu golong ba teng golong ba tangban apply ya ki scheme ba fair lagi de mido lagi de old age pension scheme bu ka bani akanya ka jingyo barka jinglot jungki bar kami hap su te halor bu bun kini ki egi udlandu ki bayu benta te halor bu gede ki benta golong ba nakalen jongi ki KHU sa hasil shek KHU lah mazun lamar kini alam senang na po yang tu dong kan nilawan ya kendu ban kenmau markani kam de selu kom kita ban kenmau de ka sorkar na kam ta ka jin kam kerki pan snan ka blok ka ban pej ka bah kamiat ka ban pej ki jin kam jong ki ba no ka dong ban na ka roi ka par jong kini sap pri kisnong Kajing yalang ye merjing mut banya sam jing tip hapdeng ki start karep karyang bat ki nong rep kabalalong hadakop gri balayalam da ke Meghalaya District Project Management West Garo Hills. Hakani kajing yalang ye merjing mut ladon lang ki nong rep somrit, cashew nuts, seing, sotrun, pniang terso, slasha, jhur, ki nong thanjan bat ki tu ki bari jingri. Usumit Kumar Singh, Assistant Commissioner ka West Garo Hills ulalong ukongsan, bat uvi Valentine ulalong unong hikay bat nong aibut ikinong rep hakani kajing yalang. U Valentine ula ay kajing hikay be deiru bat ki pang kumno ban penyak yawi ki mar ki mata ki bami ni ki ying kisem Cottage Industries bat na kinong kendong. Kini kajing yalang ye merjing mut bat yasam jing tip kalalong ka bajob. Haba kinong rep ki lapen pau be ki layo jing mentoy na kani kajing ye kendo bat ki breu ki batip ha ye kajing jong kinong rep. Primary cooperative di Kolachi IBCS la ko nitam rangode mandirang memberang sobdonga chasa nege donga nitam rangode chabonga hadal sabonga ha agi ni gi tamonga ha lao ara yerang gumagan no ya di Kolachi di society ni member rang ni share briye dukot ko padolonga Old Garo Hills multipurpose cooperative society dao baba dama base kain bane cinga chon ko kamera ko daw kabana abe chingi ha tao maini gemen rupengram maini gemen ya anching ni asongo anching andandangan ya cooperative bikote anching ni jangge tangani ko bintang atra nanginya maini gemen saw bagan para margen ma maini gemen cooperative bikote anching ara anching ni jangge tangani ko dintang atra nangamanangja hai nangamanangja nang very good maini gimana number 1 this is ni angaya kamra ko kahaniyo angani ka SHG rang ko bikota ha farmers club rang ko bikota ha munsa kamba mandirang ni jangge tangani ona kahani angani ka maina pangani ni gara dumacha Di beberapa negara sepo, angni
masih congmat kupa arwang ni ning tu biye chanchi mang biye raye masih kupa mengsawnga anjing mandirang gode toksan ni dolong ni mengsa kamna yakon khana longin nengbiya ini anganika ngamong jama repegram ngamong jama ya biwal ko anjing songsalo ni kenya tormo ni kenya aru intanda chon gopa group ramo ni kenya mandirango chimongi dolsan ngate aru apchan deke yakudina mingsa kamna apchan kangari kana mandira blongen anchini asongo nigdika ngamongja chanchakani angni agane ngamongja agana ko masya angni agana ko masya masyo de masya nyagan bo masya de masya mamongja agan tara thai Kinongelam Jongkiseng Bhalang Democracy and Empowerment ADE, a Czech Youth Welfare Organization AYWO, but Kanik Samso Garo Community Organization, Kilalit Jingo Dalaki Jongki Kmat Yakajing Jing Pei Rinjan Jonga Civil Hospital Bakmara, South Garo Hills District. Dalaki Jongki Kmat Kila Shem Bekinong Pangkitia Haki Kamra Kibla Jau Namar Kitin Sop Tunum Kila Pei, but Bam Sarang Haki Babon Kijaka. Ki ying shong ying sa jung ki doktor ki nurse bat ki nong tray hakani ka hospital ki don hakaju ka apot banlat nakal air bar uslap ki lahap bandarap jot ye ki ying shong de ki plastik bat ki tin kat ba ki yo e ban kerda ki nong elam jung ki tegi seng ki la dawa ne ki bor bapet ye ki health department ban maramot mardor ye ki ka hospital bat ye ki ying shong jong ki nong tray shwa ban wan kaliur ba ki Shillong ka Mo. Hôm nay. Ini kailang ni jom. Mo. Hôm nay. Ada? Hakash Pautrik jymmang uba Amirul Bonds mu Emily kanong po kum ukong san ula play pat ba yo mot sa ken mau ye ki kerteng jong ki nong seng ye ke school nong tulo high secondary school. Hakani kesngi ladon lang ka kong deme banda bela kaksiu jong ba di lapang ubah ka jing shisha uday ban play yo ni umot Henry nakadaw ka jing yun kamed la ban poy shikani ka jing yalang lami khmat ru do uba SO link score General Secretary jong ka Dr. Didi Lapang Foundation hakani kesngi lepin ko buram ye barok kinong seng ki bedang im laingut ki bakentup yo Dr. Didi Lapang ba nipshon linkring ba uba Wandarson Chilla kat bai ki belaklat no prangut lawan mi khmat de ki khun ksiu jong ki Mahet I publik pang ya ki parlok nong seng jong ka school pon nam deng jong ki kim shime don ka na pat ni me por le si ki ba yim ba sen jong ki ke don ni ma ka so ha ye ki kunjo pang I publik pang ya ki founding members ni ki don ba ni lai mut ki ba ya don ring ka nam ba ye chora ba ni seng ya ka ni ka school
kalong kani ka school kalong ka chakri ka bakra na ka benta ka dong but ya ka shnong kin thot ya ka time hi barok away but ida next camp ba ka school ka la ban bin mi ya ki khanna ki ba tebet ki ba start haman la kinya la ban la kalong ka puli puthi ni ka sports ni ka tem ka pot ka roi ka sia but ki we de ki jai kam ki ba don burom ha ka tai ni boy ni ju shem ba don bon ki kon samla kin pay ba chen rang ki ba don ka sap ka phong but ki ju yai say na ka por sha ka por la kalong ha ka sports ni ha ka tem ka pot craftsmanship la kalong ha ka shnai de ki tiar tem tiar put ri jing ri than jing than ko ha sha ri ka than le ki bon hang e don ki no ki ka de sem ye ki ni ki jing than jong ni chu jong sha ni but nga ju yak gi but bet ni but nga ju yak gi but bet di nang ka ki sap ki talan but la shu banda jer ka tem yot ya paro Pangangai kani ke school lingbakan jingyalam jong principal vice principal kinong ikai kinong kitkam nila ban sendul ya kini kena tatwanra ya kalawe kalau kenai na ka benta jong ki gila banyeng hala ki jong ja I pa ye kintu ye kinong ikai ban tre shiton tre ho bor bat nisir nagabenta kini kikena bat kaburam kalong ka chongpi nganget kong blame unai pi ya ka jinsta bat ka jin shampang bapinya lam niki akalenti shaka jinjo nagtermen bai pa ye kumbanga na ya smong dan kaskul ka dap sang class nem kada jam sang class nem bat sa a supply nem but sa kanya sa katut anis nem hin siya dyan sa kabulging jubilee mo laban ang san post nem ki but ikin ida ong ba ngangit ba kanang roin nakapor siya po nakisnem kung ba iyo imenta but ngangit di pa iyo inang yo po Bat daki tu ki khubor ngilapoi shikabakut tat hadu pengdeshem biang kublai shibon.